isingamela sokuthi ngize ngigcine sengirayipheka ngoba ngaze ngathola nje umuntu ongakumina ngoba ngenzela khona ukuba ibe safety yabo. Kahle kahle indoda lena othi uthandana nayo khona lapha ingoba ufuna ukuvikeleka. Awuyithanda hlahle le ndoda? Hayi ngiqamba manje. Ngiqamba manje. Yebo. Ungayikhulumi lo nto, yazi ukuthi indoda yakhe izoyibona lento ikugijimisa. And futhi uthi awuhlali nayo wena indoda yakho. Nithandana kanjani anti? Siyabonana. Siyabonana. Sihlezi sibonana ukuthi asilali. Kanti lapha kunjani njengaselokishini? Kukanjani? Ngathi sihlukene nje ngeindawo zokula njengoba belala emastephisini. Abanye balala khona lapha phakathi. Abanye balala ngale emuye eMedenufu nje kanjalo. Abanye balala ngale eWhite House. Wena ulala lapha? Mina ngilala khona ngala muye eMedenufu. Indoda yakhe ilala lapha? Ilala khona lapha phakathi. Manje futhi lapha elala khona iyakwazi ukuthi kubone lapho usukulele khona. Hayi cha shothi uvikelekile ngempela ke. Okay, sesingaphakathi inside. Nina bendlondleni ophaphe ekhanda kaMenzi. Ndaba kawulalele lo muntu omemezayo. Omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile. Nina bendlovena amandla, nina bakamBhudu bombo ufana negazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhedule. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kaBhekuzulu. Nina besigoloze simehla bomve esabhekana noQueen Elizabeth emehlweni ngqo. Madoda wangena ezitsokweni, madoda waphikelela kwela seJapan. Lona nibingelelayo mina ngoprofessor ngingwakamkhize ngidaba kaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uqala ke kuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs. Sokuhlelo lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni nabahlala emgaqweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni ngenhloso onqanyeni nangenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona ngenhloso yokuveza isifundo noma ukuraise iawareness ukuthi abantu abayiqhelelanise nezidakamizwa ngoba umuntu wesifazane uyithola useyidakamizweni ungayithola umuntu odayisa ngomzimba umuntu wesilisa useyidakamizweni ungayithola umuntu osogqekeza ungena untshontshala abantu izimo lezo ungagcina impilo yakho zibeke engcupheni kungaba yijele kungaba ukufa ngakho ke siletho sisibethu la nodadewethu nabafowethu ukuthi befike bezosixoxela ukuze kuzokwazi ukuthi nani nikwazi ukuthi nikhuze izingane zenu zingagcini nazo zithola seyizisulu zeyidakamizwa. Namhlanje nginihambelana nathi inkosazane ezonibingelela bese kiniphi igama la. Enye into engicela siyi-understand bafowethu, kunabantu abakwazi ukuxoxa, kunabantu abangakwazi ukuxoxa. Kunabantu abaphaphile, kunabantu abanomoya ophansi. So if ever uyabuka lolu hlelo, ngicabanga ukuthi ngokuhlukahlukana kwabantu esesike sabaletha senizokwazi nani ukugcina understand abantu ukuthi okay lo muntu lo umuntu onomoya ophansi lo umuntu ophaphile uyakwazi ukuyixoxela. So at the end of the day iyodwa into esuke ifuneka isifundo. Ngakho ke abantu mabafunde futhi mabaqaphele. Kunjani nkosazana? Iyaphila kakhulu. Awubingelele lapha ababukeli uzazisa ukuthi intokazi ubani igama layo. Ukhulume nje uqinisile ungasabekho uzokushaya ngikhona themba mina. Sanibonani. Awuqinisa ukhuluma kancane nje. Sanibonani ninjani? Sanibonani ninjani? Sanibonani ninjani? Yeah. Mina nguzinhle kaDlamini. Siba likhulu. Ngiphumela Indelani. Yeah. Imvelaphi yakho nje umsuka wakho ukupha amakhaya akho vela ngoba nje ngilapha mina eThekwini ngihlala la kodwa umsuka wami wakaNongoma imvelaphi yami nangivela khona Eastern Cape. Usuke Eastern Cape kahle kahle wena. Yeah. Ukhulelephi? Ngikhulele khona Eastern Cape ngifike ngala sengikhulile. Ufike usuyintombi la. Yeah, uma ungasixoxela ke mhlambe ngeupbringing yakho indlela okhule ngayo ukhulele ekhaya kunobani ufunda kuphi amabanga aphansi isimo besinjani ekhaya uma ungaxoxela umbukeli osekhaya? Mina ngikhule ekhaya nginomndeni wami ngihlala noma ubaba umndeni wami nje wonke usuphelele. Cha sicela usibalele khona ngokwegaba. Mina umndeni wami mina bengihlala nogogo mina nomkhulu nomama kobekade Tohoza ihamba kanjalo indaba sifuna igameko sifuna indaba umjalo bayo. Mina bengihlala noma nobaba nodadewethu omncane nomfana omncane umagcino wasekhaya. Yeah. Ugogo nomkhulu abantu bengahlali nabo ugogo angimazi ke ngingasamazi umkhulu wade ngimazi. Yeah. Kodwa sewashiya sepha emhlabeni. Yeah. So mina ekhaya ngikhule
ngi-right ngifunda kahle akukho bengishoda ngakho kodwa bengikhula ngile ngane le evalelwayo yabo ngakwazi ukuphuma iyodlala nezinye izingane yabo uma bengiya esikoleni ngibuye ngibe sekhaya yabo so la engithole khona isikhathi sokuthi ngiphume ekhaya nami ngabona ukuthi kumnandi kanje ukuba nabangani yabo sengikwazi ukulala kwabangani ngabe ngisabuyela ekhaya into ebikwenza ulale banganeni ngabe bekuyini bekuwukuthi sesibhema futhi iminyaka ngineminyaka 18 why usithatha usibeka 18 years singakwazi ko 10 years 11 years 12 years 13 years 14 years 15 years 16 17 up to 18 lapho uqala khona ke awukwazi usungasithatha usibeke lapho usubhema khona insango singakwazi ukuthi uyiqale kanjani izoletha siphi isifundo umuntu osekhaya ngoba ngisho ukuthi mina ekhaya ngikule ngiwumuntu right ovalelwayo sonke lesikhathi bengakwazi ukuthi ngiphume ngiye kwabangani bengikwazi mengiphumile ekhaya sivakashile kubo kwama sibuyeke kubo mama size ekhaya sihlale ekhaya sengineminyaka u15 uma la seqala khona ukuhlukana nathi ekhaya sekwazi ukuhamba ngokomsebenzi eyosebenza eSlondon yabo sisala nodadewabo omncane kunaye lapho udadewabo sekwazi ukuthi enze nje izinto ebengazenzi uma thina yabo nobaba ke umuntu ophuzayo yabo ubaba mehambile hambe mhlawumbe isonto lonke singamazi ukephi uma sikhuluma naye efonini naye sifakele nje imali yabo udadewabo usuna ngaki lapha eminyaka 15 years udadewabo lo yena imali akakwazi ukuthi ayisebenzise kuthina kahle njengengane ezifundayo yena uyicabangelani ukuthi azenzele into zakhe abe muhle ebonakale ngazi ke noma bafanele noma kanjani kodwa nje bengenzi ngendlela njengoba uma enza okay kwafika la ekutheni useyashiya kudadewabo wama unishiya ngahloboloni uyashona noma akashoni uyahamba uyovakashela umuntu wakhe umuntu wakhe akahlali la esihlala khona thina uma uhamba ngokusikhohlisa ukuthi uyabuya yabo yimina engimdala einganeni engina 15 yabo mesehamba imbuzo uzobuya nini athi hayi ngizobuya kusasa ayibuza yonke ahambe mehambe ngabuyi kusasa yabo sihlale mhlambe liphela isonto engabuyi mase uma unefoni asifonela kuyona mesifonela uma ebuza ukuthi right hayi sisho ukuthi right kuphela nje sisele sodwa yabo usizlo akasekho uphi hayi useyavakasha khona umngani wakhe ayobonana naye usafunda wona lapho ufunda isikole mase uma ethini ethi hayi uzozama ukuthi efonele kubo kufika umuntu ozohlala nathi ngempela kufike ke udadewabo omunye omncane kunalo kade sinaye anti beni lapha ufike kazohlala nathi ke sihlale naye ke kuze kufike isikhathi sokuthi kufike isikhathi sokuthi siyavala izikole uDisemba sihambe siye emakhaya kubo kwama mesifika kuba masihlale noma abuye ke eze khona ke ila uma senze njani sesingasahlali naye khona ke sihlala la esebenza khona ubaba ke ila ngangimgcina khona ukuthi sihlale nje naye yabo ube umuntu nje hlezi sizwa ngaye ukuthi hayi ubaba wena unifakelele imali kanje asimazi ukuthi ukephi since wahamba nje uma yahambile naye yosebenza yabo kwaze kwafika isikhathi sokuthi sithola ukuthi ubaba ushonile la ade hlala khona sihlala nomunye umfazi sazi kanjani alright sikwamkele lokho ancwatsho ngoba ade sisiphila noma mina ke into enza ukuthi ngize ngigcine sengifika esikhathini la kuzekuthenini sengibhema ama-drugs ngiqala ngokubhema insangu nabangani bami esikoleni yabo isikhathi se-break siyaphuma siyobhema insangu hayi angisenzi njengenjwayelo ukuthi ngiyazi ukuthi ngesikhathi esikuthi fanele ngibe ngisekhaya angisayenzi leyo nto sengiyahamba nje nabangani sengibuye ekhaya late
sengilambile ngidla yabo nje ngiyathethiswa ngala ngina kuleyo nto ngena ngala iphuma ngala ngenza uplan ukuthi ngiphinde ngiphume ngihambe yabo. Okay, wena ukhulwa ingane engabambeke ehluphayo. Ngikhule ngiyingane right kodwa sekahambeni kwesikhathi ngaba umuntu ohluphayo yabo. So nawo amanzi ngibona ukuthi umlomo wakho umile manje. So awungashaya amanzi awakho la mabekele wena. Alright. Sengibhema insangu sengingasabambeki senginabangani abanye sebeyazi ukuthi hayi siyaphuza thina yabo. Hayi nami sengingena lapho ke kuphuzeni. Uma enze njani abona ukuthi hayi sengiyahlupha la engithathe engiphosele ngala kumfowabo omdala ngoba umfowabo lo hlala la elindelana. Oh, wena ukusuka kwakhe Eastern Cape ubulethwe kumalume wakho. Ngoba uhlupha. Okay. Ngifike lana ngihlale khona ngiyabona ngibe umuntu oright angayiboni lezi zinto ezishiwoyo ukuthi ngiyazenza zokubhema ukuphuza angayiboni lezo zinto. Kodwa ngokuthi sengiyazazi ngijwayele yabo vele angakabikho umuntu engumngani wami la ngimjwayele. Ukuphuza ukufundiswa ubani? Abangani. Ubusuke waya neCameroon, ubusuke wembatha nomuntu wesilisa? Ngiqale la lokho. Okay. La uhamba isikhathi ngithola umngani. Hayi, nomngane engimtholayo naye. Yabo angibuza uyabhema ugwayi. Qale ngisaba ukumtshela, hayi angubhema mina ngiyawubhema kodwa ngokufihla. Hayi ngimtshela hayi nami ngiyawubhema sizobhema ke sohamba siyocasha endaweni hayi sibhema. Awu nensangu nayo uyayibhema nami ngibhema. Awuhamba isikhathi sizwane. Okay, naye unomuntu athandana naye nami ngigcine sengithola umuntu engithandana naye. Ngithola khona la ensangweni? Noma sithengele insangu nje. Uyafunda ngoba uhleli la noma kwenzakalani? Kusaba amaholide angakafaka esikoleni. Okay. Awu selapho kusakanjalo umngani wami angitshela ukuthi khona insangu emnandi ewu-R30. Yeah. Lento ngoba u-R30 ayidayisi la edayisa khona siyagibela. Yeah. Hayi nami ngithi hayi ngiyayifuna leyo nsangu nokuthi sibe sibhemana nalolu payi lana. Hayi sami umngani wami siyayithenga le nsangu sifice abanye bangani ubona usilila. Usililo ade kufezela yena? Usililo uyazana naye? Wazana naye lokushini? Hayi akayenwa ngasekhaya kusho ukuthi naye wayeyele ngezinto zakhe. Sifike lapho sifice bona hawu sibheme kube mnandi sithathane size edrobheni. Sifike nakhona lana sibheme akusayona ke insangu ke le angisibona osilise beyabhema vele iwunga sekwenze njani sekuyashuka kushuka. Okay. Mina nje le ndaba le iyangididi yangiqeda. Usuhlala nomalume wena? Umalume umfihlela ukuthi wenza izinto ezibhedayo. So wena uvele waqala ngegiye eliphezulu nje kungamaholidi wavele wahamba wahlala emgaqweni. Awubangisaniwa ngisho ithuba lokuthi uhambe esikoleni? Angizange ngiqale kwakufunda la. Ngazi nje. Futhi ngoba ufikile mhlawumbe ngicathi ama-holiday into ethatha boma 3 weeks angithi. Futhi wena ususekhaya ulethwa la kuphela ngisho 3 weeks waphuma wayohlala emgaqweni. Vele benginakho ukuvakasha la ngiphinde ngibuyele ekhaya kodwa bengahlali khona. Yeah. Yazi into engifuna mfowethu, umuntu uyongixolela osekhaya ubuka lolu daba lo. Mfowethu uyabona la into esifunayo ngempilo yakho. Sifuna umuntu ozobuka i-episode yakho. If ever naye wenza lezi zinto ozenzayo kube nesifunda sitholayo empilweni yakho. Lolu hlelo lokufundisa abantu abangakangena ezidakamizweni. Njengamanje unikwe ithuba lokuthi uxoxe istory sakho kusuka nokuhlala kwaso ukuthi into yahamba kanjani ukuze nomunye okwenzayo lokho ezonqandeka. Yayizwa lento leyo. So imost abantu abafika la bafika ngoba bayazi ukuthi mina nginikana imali. And umuntu ufika la engekho ngokuzoxoxa. Usuke eze ngokuthi azokwenza lento idlule athola imali. So leyo nto ngiqhatha nabantu ababuka lolu hlelo ngoba mina ngicina sengiloku ngibuza ngoba at the end of the day mina ivision yami ukuthi kusizakala abantu ngeimpilo zenu. Yayizwa lento leyo. Mina ngicabanga ukuthi kuphela komuntu onganilahleleli izandla abantu abahlala emgaqweni. That is why ngisebenzisana nabo ukunqanda bangakangena ezidakamizweni ukuthi nabo bengagcini bengena ezidakamizweni. Yingakho ngiyangithanda ukuthi umuntu umayela abe nesineke
asixoxele nje kahle ukusuka nokuhlala kungabi bikho izinto azeqayo kungabi bikho izinto esengimfunza zona emlonyeni kube ngathi mina manje ngiyamfunza ngifuna enza ukuthi ukuze izokwazi ukuthi lento ibe productive usizakale nawe nomuntu obukayo ekhaya esizakale in as much as umuntu ngimnika imali it is akupheleli lapho njengoba usilinje ebhizihamba ama-rehab izinto ey'dinga ukuthi mina ngikhiphe imali like ukuhamba ngiyombheka zonke lezo zinto lezo ngisuke ngikhiphe imali yami ephaketheni lami understand leyo nto leyo yonke into engayenza inhlelo ukuthi ezizigcinele nayo i-rehab ngihambela ama-social worker ngihamba zonke iy'ndawo ngimgibeza ubegitshezwa yimi ngemali yami yayizwa lento ngoba akupheleli la isigcino sakho konke ukuthi umuntu naye asizakala so ngiye ngizizwe ngiphatheka kabi mase ngizolokhu umuntu ngimkopolota angibeki wena icala ngikubetheli ngalokho baningi abafike bekwenze la abanye ama-episode wabo angiwafaki ngiyawadelete ngoba manje sengalwela ukuthi kunokuthi ngithuka abantu bethi uyaphazamisa ngisuke ngenzela khona lokuthi ungenana ngivele ngayipost i-episode so if ngizwe ukuthi story asihlangani noma weqe igaba angizukuyiposta le episode ususekhaya nje manje uhlaliswe nomalume ususwe emakhaya njengomuntu ohluphayo uma ufika la uyasuka ushomana nabangani uyahamba ufika la ukubhenywa khona insangu wafica ukuthi kubhenywa iwunga baku-introduce kanjani kuyona iwunga ngoba iyona into eyingozi iyona singayo ohlelo iyona into esisuke sifuna ukuyazi iyona into esifuna abantu beyigade ngoba senza lolu hlelo lolu uyakuthatha umngani wakho ukusa la ukudayiswa khona suka nomngani wami yena ethi siyobhema insangu right kunale esiyibhemayo bese sifika lapha yana kutholakala ukuthi kubhenywa iwunga bese sifika khona into eyenza ukuthi ngingazi ukuthi iwunga lengiyibhemayo ngesikhathi eyenza iwunga umngani wami uyenza mina ngihleli nalabo abanye basangibuza yabo ukuthi kumaphi kanjani yabo basangijabulela ukuthi babone umngani omusha yabo alright yena la ngala uyayenza iwunga uyayifaka phakathi edamini leli lensangu uyashisa uyabhema uyanginika ngiyabhema okay ngiyabhema ngesikhathi ngibhema ngiyeza ukuthi iyashaya-ke lensangu and ngizwa nenhliziyo ngendlela ebancane ngayo ngokushesha yabo hhayi ngishaye kabili ngimnikeze ashaya aphinde angibuyisele yabo sengishaya futhi inhliziyo nje ingasavuma yabo kodwa sengiyeza ukuthi hhayi sengiyazela ngisho ukuzela ngendlela estrong ngayo le nsangu ngimbuza ukuthi ayibo le nsangu lena ngithenge ngamali ngikutshenile ukuthi u-30 le nsangu hayi strong le nsangu yabo gcine ngilele kanjalo lapho ngokuthi yonke into eyenzakalayo angisayinakile angiyiboni ngendlela engishaya ngayo le nsangu le ngilele yabo la ngiphaphama khona ngiphaphama sekuyintambama sidamukile egazini mngani wami awushuke phela la esengitshena khona ukuthi hayi mngani wami phela kuyona insangu yodwa le kade siyibhema ufuna ukufakwa na-something wawusuyazi iwunga wena nje like ngempilo yakho awusu-aware ukuthi kunento ekuthiwa iwunga sengikhe ngezwa ukuthi khona isidakamizwa esikanje ekuthiwa iwunga ebhenywayo kodwa ngangakaze ngiyibone ngingakaze ngiyibheme futhi ungazi mhlawumbe ukuthi umuntu imenzane ekugcineni okay ngoba ngangakaze ngababona futhi ngisho abantu abayibhemayo ngoba ngasekhaya abekho abantu abayibhemayo bekuyimuphi unyaka beku-2016 okay wena uthi uno-3 years angithi ufikile la emgaqweni futhi from 2016 17 18 19 20 21 bengasekhaya ububhemela ngasekhaya uqala ukudayisa ngomzimba khona uqale kuphi uqale ngaziphi izimo iqale ngenzima ezithi ngoba engasekhaya sesiwuhlupho yabo sesikwazi ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngifike ngitshontshe la okunomalume khona umalume yena ubethini ngoba wahamba nje wangabuya zikhona imizamane mhlawumbe like ukuzokubheka emgaqweni bengibheka engilanda angifuni uqamba amanga ngisho ngasekhaya mhlawumbe ungilandile kaningi engilanda la kubhenywa khona ngibuyisele ekhaya wazama futhi umzamo ukuthi uzongise rehab sengizwa lokho ngabaleka futhi yabo ngoba senginamapain ukuthi mengabhemile kubuhlungu kephi yabo ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukubekezela la ngilinde isikhathi sokuthi nge-rehab manje naye uyasebenza yabo akanaso isikhathi sokuthi ehlezi egadene nami yabo leyo nto ehambe emsebenzini inkathi ehamba
nami ngiyaphuma ngihamba yena kumfazi wakhe bengingamuzwa ngempela akuyena umuntu bengingamlaleli wangempela kuyakhuluma hayi ngcono mekukhona yena hayi bengimuzi ukuthi hayi ngisho kuthiwa ngishawo arrosta kanjani ekhuluma nje ngimlalele ngizama ukuthi ngingahambi kodwa yena umfazi wakhe hayi bethi yakhuluma ngiyayi ngivele ngimphebeze ngicela ngiyeke ngihambe uma ukuthi nje ngeke uze ungibhemise ungaqali nje kwakhuluma ngiyekele ngihambe intshontsha ngisho ekhona ke umfazi wakhe kufana nokuthi bengantshontshi bengithatha mekhona yena bengcono mekhona umalume bengintshontsha hayi umfazi wakhe azegcina secomplain again malume uthi hayi le ngane le izongishaya isigcina iqalekile lento yayo vele yabo nje ungekho la endlini nje ngangishaya ngisho ukungishaya iyayithathela izinto athi nomalume athi hayi ngeke ngobani mekhona yena ngibhekisa ikhanda phansi yabo angizenzi lezi zinto ayishoyo yena kufana njengale zinto eyisho uma efonini akayiboni yena ngiyahlupha phambi kwakhe kodwa lezi zinto ekuthiwa ngiyazenza akayiboni yena ngoba akaze angibone ngisho ngibhema ugwayi kodwa uyazi ukuthi ngiyabhema hayi kodwa mekhona umfazi wakhe kuphela la hawu ngisho ungayami ngiyenza la etafuleni ekhona bheme ethi ngithethisa hayibo manje ufuna nathi siqaleke ngizoqalekiswa yini ukuthi nibuka mina ngibhema yini ingane lo malumekazi ingane yabo nje nanokuthi uvela akhulume nje angakhulumisa komuntu omdala izinto ayikhulumayo engakho nami ngigcina sengasamhloniphi. Okay, ungena kanjani ekudayiseni? Ngifuna ukuzwa ukudayiseni ngomzimba kuyo yonke le process ungena kanjani uma ethena ukudayisa ngomzimba? Engineni wami ukuthi ngidayise phela ngoba sengiyasuka manje ngasekhaya. Sengiyabona ukuthi hey nakomakhelwane sebeyafika bezocomplaina ekhaya. Engane siyenza ukuthi nomngani wayo sebethatha ingubo. Yabo nje malume-ke lapha manje naye sekufika la ekuthenini naye ugeza izandla. Ubheka le complain kungena le ubheka lo yabo kodwa akaza kubone ngamehlo yena akaza kubone usengiphikelile kaningi manje sebona ukuthi hayi nabantu bazoze bagcine shisa umuzi ngobani kunede kufika umuntu ezothi usentshontsha ukuthi hayi aphike ame ngonyawo lodwa ayiyenzi lengane ngoma ngisho umfazi wakhe usexabane naye kaningi memtshela ukuthi hey lengane isithatha imali engaka ngenkani athi hayibo uzinhle lo angathatha imali eyithathela ukhona umbuka hayi ayikho leyo nto wena uyidlila imali ndlela yakho usuphikela ngale ngane ngoba uyazi ukuthi idle idakamizwa yabo nje ngibe ngazi kahle ukuthi lento ngiyenzile naye wafika la ekutheni ugeza izandla hayi nami ngabona ukuthi yabonaye manje umphakathi sungazi usicabangele ngenye indlela ngoba umphakathi waselindelana unandaba nokuthi intombazana uhlupho nje ngendaba yewungu benza noma yini mase beyitshenile ukuthi abasalihlangani nawe sabaleka-ke nomngane wami siza la edrobheni sifika la edrobheni asazi sizobhema kanjani sohlanganisa kanjani ukuthi size sibheme sihlale okay siqale sibhenyise uma ufika-ke la bafike bekujabulele bekubhemise-ke uma usafika bekubhemise benzela ukuthi ngempela ube nalo arrosta lo heavy wona uzokwazi ukuthi nawe ukhuthale ukuthi uphanti ubuye nemali hayi sibhenyise hayi mhlawumbe kwaphela isonto nje silibele sibhenyiswa siphiwa ney'mali zokuya eshelter hayi sihambe siyokhokha ishelter sivuke ekuseni size khona la phansi kwama-bridge sobhema hayi ngelinye ilanga sathi siyafika hayi umeshenti kade sibhemisa wathi hayi phela kuyaphandwa la akuhlezi kukhangezwa njalo nami kuba kade nginibhemisa bengenzela ukuthi uma nithola imali nibuye nizothenga kumina uyanikhanda manje ukuthi niba amathuluzi akhe siqalekile lapha kwenzeki lutho plus ungabhemile vele khathale kungenzeki lutho kubenzima yabo ukukhulumisayo ngamshaya ngisho ukumshaya ngisokwenze njani mngani wami hayi khona amanye amantombazana khona-ke la bafethu nina nihlanganisa kanjani hayi asikakwazi ukuhlanganisa sisayifikela la sazi benziwa njani hayi khululekani sitheneke kwathiwa kulula kabi ukuthola imali yabo nje amanzi nawa lapha yakugezwa lapha iy'ngubo nje zokushintsha sizoninika ngoba siyabona ukuthi hhayi aniphethe iy'ngubo yabo khona indawo ukuthi yisemibilo ngala kune-morning side ngala kune-medenofu ngala iy'dleke zokudayisa khona-ke nendawo ukuthi ise-White House ekushibhe khona kakhulu-ke khona-ke kuney'gceme awusitshela ngokwama-prizes akhona ngokuhlukahlukana khona i-prize angala 15 randi 10 randi
emedeni u-50 rand. Yeah. Ngala Mbilo-ke hayi u-100 o-150 nje njengase-morning side-ke u-100 200 yabo. Yeah. Hayi kuthiwa ngoba nina nisa-right nina nizabonakala ukuthi niphuma elokishini ningafitha ngala koMbilo o-morning side. Yeah. Wasebephelelwe isikhathi abaya ngapha White House. So hayi nazi izinto zokugeza ningenza kanjalo manje asibhemile kuthi hayi sizoniqaqisa nje ukuthi niqaqeke kodwa mase nibuye nazi ukuthi nathi niyasibhemisa hayi nayo impela senze kanjalo asibhemisa sihambe siyogeza hey asazi-ke kushonwa ngakephi kuthi hayi khona uzoniphelezela nikhombisa hayi nayo impela afika sibekeke emakhoneni sibekeke emakhoneni mani la manje hayi simeke ngayo impela hayi yabona-ke la kwabelungu bayayithandela ney'ngane ey'ncane hayi qala ukuthatha umngani wami hayi ahamba umngani wami hayi abuye sebuya nje athi hayi mngani wami singabe sisalinde ukuthi kuze kuthathwe wena siqalekile phela sihambe siyobhema sobuye sibuye yabona ziyamasha nawe hayi sithathane sizobhema hayi siyafika naba labo sisi abasisizile bamile kanje thole emalini umngani wami thola u-200 lo 200 kuyaphoqeleka ukuthi lo 100 rand siwunike labo sisi laba thina sibheme 100 rand ngoba basizile hayi sibheme ngempela nomngani wami nabo babheme hayi bayabona ukuthi hayi shuthi hayi labo bayithina labo yabo hayi siphinde sasitshenwa yibona manje ukuthi isikhathi siyahamba nathi salalela uGufti lapho hayi siyahamba isikhathi phela kuhamba ngezikhathi nasemphantweni hayi sihambe nomngani wami ngempela sesihamba lapho sekuthe kube intambama imali ngithole umuntu ozongithatha i-whole night yabo ingabuyi malini i-whole night? I-whole night u-500 hayi ungisaphi lo muntu ungisa Mbilo 7 yeah la ehlala khona hayi impela ngeke kube ukuthi ngibuya ngakusasa yeah ngibuye lapho umngani wami usestressekile uyithethe ufile hayi tshena umngani wami hayi umuntu sengithatha ubusuku bonke u-500 bengeke ngiwuyeke yeah hayi yajabula umngani wami abosisi nabo banike u-100 rand yokubhema uthi kuyaphoqa ukuthi sithenge kulo muntu kade sibhemisa sonke lesikhathi singenalutho sithenge kuyena-ke sibheme hayi emphantweni lo fika isikhathi sokuthi ngelinye ilanga umuntu avena engidile ngangikhokheli inhliziyo yami ibebuhlungu ukuthi hayibo kanti uhamba empilweni kube kanje hayi ngibuye umngani wami lapho usethembile ukuthi hayi ngizobuya nemali ngimtshenise impezi umngani wami umuntu wenze kanje fike senze business emva kwalokho sekufanele anginike imali yami akasanginiki ngitshena ukuthi yena ngayithenga inkomo yena hawu uphokade manje ufunani pho bungithathelani uthi indaba sesidayisa ngenkomo inkomo akuyona into edayiswayo uthi ngalibe ngimbuza imibuzo angehle emotweni yakhe ufuna ukuhamba angitshena umngani wami athi next time mngani wami ngokhangeza imali esandleni ungavumi umuntu enze ibhizinisi nayo imali ingekho esandleni ngithi hayi alright hayi sihlale yena umngani wami siphinde silinde manje inhliziyo yami isikuhlungu yabo senginaloko kusaba nje ukuthi eyinalo mhlawumbe uzongithatha nganginiki imali kodwa hayi ngoba siyayifuna le mali futhi kufanele sibhemile silinde nomngani wami hayi sivele sithathwe umlungu oyedwa nobabili asifuna sibe i-threesome yeah hayi sithathe umlungu i-threesome yini leyo ufuna sibe bawu-3 mina umngani wami uyena mese sifika lapha umlungu seyasishintshela umlungu sefunani manje sefuna ukuthi ebhebhe ngemuva hayi thina siyenzi leyo nto athi hayi mina ngiyaziwa mina umbilo wonke bayangazi akekho ongangazi phela thina sikwazi siyayifikela athi hayi lapho siseke-phi esiview athi hayi ngoba nifuni mina ngeke nginibuyisele emuva nizoyihambela asinamali sibuyele thina ngey'nyawo lapho sebusuku sibuye ngey'nyawo size sithole indiya sesikephi sesizongenela umbilo yeah leli ndiya kumele usithola lizifuna umngani wami kodwa lizosithatha lingishiye kuClark
lithatha umngani wami hayi sivume-ke hayi impela lingishiye Clark lithatha umngani wami nami ngibe ngithola omunye umuntu sihambe naye siyobhuka abuye umngani wami ebuye umngani wami ubuye unengozi engakanani hawu mngani wami yini manje lo muntu lo ufike wangikhokhela kahle senze ibhizinisi senze ibhizinisi useyifuna back imali yakhe awuqinisile uma sebeqedile ukwenza ibhizinisi useyifuna back imali yakhe kanjani mngani wami angazi nami kubesane nje waqeda nje uthe eqeda nje nami ngithi ngiyagqoka ingubo wangilinda ngaqeda ukugqoka ngoba bekhangeza imali yakhe ngiyabuza kanjani usefuna imali sesiqedile ukwenza ibhizinisi athi imali yami ungangibuza into eziningi lethe imali yami uthi ngathi ngiyagoloza hayi wavele wakhipha isibhamu wangishaya ngesidumo sesibhamu la ekhanda ngoba ngibona nginje ngayidedela imali mngani wami yabo ukuthi kodwa umuntu uzofa la asini umngani wami athi vele phela satshena ukuthi izinto ezizokwenzeka lezi umngani wami unenkani-ke unenkani ngithi ngimtshena naye abengitshena ngimtshene mina mngani wami bethi kunokuthi silibele senzeka izinto ey'kanje ake sishintshe indawo yabo sisuke la sihambe siye e-Morning Side yabo sihambe siye e-Morning Side niyodayisa e-Morning Side manje bese sifike e-Morning Side hayi sifikiswa amantombazane akhona kunosisi abadala bangade bafike basitshena ukuthi kuyakhokhwa la umgwaqo uyakhokhelwa ovele ufike ume nje la nanani futhi ngoba thina siyingane nje kusho ukuthi bazobukela thina bona futhi manje ngizodle manje ngizobulala umsebenzi ngizodle emakethe manje hayi senze njani mngani wami ngoba sinamali mngani wami amane athi asambe mfethu siyoma kwenye indawo akuzona indawo zokuma kuphela lezi umngani wami unenkani yabona labo sisi ukuthi kade babebona and into abayishoyo bazoyenza ngempela uyasho lo munye ukuthi mina ngiyashaya kummese-ke sambe nomngani wami sengiyasaba sambe bese sihamba sivesane simelwe imoto sibuze ukuthi siyaphi simtsheni hayi thina sisemsebenzini la sibuze lo muntu semsebenzini kanjani siyadayisa thina sidayisa umzimba manje angazi usibuza kanjani ukuthi sisemsebenzini kanjani ngoba uyazi abantu abala amantombazana la adayisa umzimba noma uthatha thina kancane kanti umfundisi ubaba wabantu usibuke wasidabukela yabo ubona iy'ngane hayi asibuze ukuthi yini enidayisisa ngomzimba sisilambile athi okay ngenani la emotweni hayi singena emotweni ahamba yosithengela ukudla asibuze ukuthi silalaphi simtshene emva kwaloko athi nganisiza ngemali yokugibela sithi athi menginika le mali yokugibela ngaphinde nginiboneke laphaya ngoba isonto lami lingala ngizonibona njalo uma ukuthi niqamba amanga ukuthi niyagoduka sithi hayi siyagoduka ngempela sine-200 sithi wasisiza siyobhema sihambe siyoyibhemela thina umfundisi kanti uzophinda sibone hayi sithandazele ngiyasho inhliziyo ukuthi kodwa yini lo muntu usifayela amabhadi noma wenzani sizoyithola nje imali mngani wami avele athi yeyi ungangithandazeli mina baba uma ngifuna ukugoduka ngizogoduka ngengitshene wena uphi lo mngani wakho umngani wami ukhona kuyimanje sekunombuso engitshena nje ukuthi siza nawo athi yeyi ayingeni naleyo nto funa ukubhema yena uqaleke kahle hayi athi umfundisi hayi mhlawumbe ngoba ngiyixaka kanje ingane anazi mhlawumbe uNkulunkulu lo wenza athi uNkulunkulu angaze ngimbone mina since ngaba khona empilweni yami ngicela uhlukane nami baba ngihamba indlela yami nawe ihambele indlela yakho angithi unesonto hamba uyosonta thina siyodayisa manje labo mina iziphi ezinye igameko oweke wezokuthiwa ziyabehlela abantu abadayisa ngomzimba khona omunye uSli oyidake sihlala naye usike waba nenkinga ukuthi khona ifortuna kade lintanta nje la embili emhlophe elihamba umuntu omnyama lo muntu omnyama lo uma ngabe ekubizile uyakubiza akubuze uyasebenza ngiyasebenza malini umtsheni
Amesethini umbuka uhamba yedwa akekho omunye umuntu osemotweni. Amese yakutshela ukuthi hayi nginomshanami la emotweni. Uyena ufuna ukwenza ibhizinisi. Awunankinga. Usho nawe hayi anginankinga. Amesethi ngena la e-front seat. Akasho ukuthi ngena ngala ngemuva kuyena. Ungene nawe. Usungena iyahamba imoto angithi nawe nje ngekusho kwakho ukuthi usukuluthekile ayikho into ethi buka ngemuva ukuthi ubani lo wakhuluma ngaye usukubuka nje phambili ulalelele okwakushoyo kuwena exoxela nje izinto ezibhedayo ezizokulutha umqondo yabo. Ose baze bafike emobeni mabefike emobeni efike enze njani ethi uso right for ibusiness asi lo munye athi ufuna ngenze njani qale ngikunike imali yakho noma ngigcine ngayo athi umunye qala unginike amnikeze uthi lo wathi eqeda nje ukunginika imali yami uthi wathi nangu umshanami wabe yena evula isicabha ehle emotweni uthi ngathi mengithi ngiyaphenduka inyoka engakanani ngenhlanhla kunemoto eqhamuka yabo labelungu laba basemobeni laba abasebenzayo babele bashaya ubright kwakusebusuku bayeza baqondene ngqo nayo le moto kanti le nyoka le ayifuni ukukhanya yabo uthi la vele inyama lala khona uthi nami ngase ngaphapha mangoba labelungu laba sebemile nani nezibhamu yabo leyo nto bathi usho ukuthi nabo babe thuswa imoto ebusuku imoto enhle kanje ifortune emobeni yabo leyo nto uthi ngaze ngagcina sengithathwa ilabelungu laba bengibuyisela la eThekwini ukuthi kwenzakalani kanjani angikhumbuli ngikhumbula nje nenyoka le ivusa ikhanda uqhamuka nama-light emoto emva kwalokho ngase ngiyaphaphama sengiphaphama sekumile labelungu laba sebeyangithatha bangifaka emotweni yabo sebengibuyisela eThekwini. Ulokhu uphisile khona manje ngase siyahlanya manje angazi uyazi ukuthi ukhuluma naye okunye bekuphendula okunye uthi ukhuluma lokho bekuphendula okunye nje usenze ezinye izinto anqane vele siphakamisa ingubo kodwa still khona kunjalo usaphanda. Uyadayisa Ngomzimba? Angazi nabantu bamthenga kanjani kwamanje hayi akasekho kahle hle ekhanda endaka yena wala wase Eastern Cape akanawo umndeni la inkinga yakhe ngobani khona umunye unesi wase Cathedral kade sifuna ukumsiza embuyisele kubo ke at least hayi washo ukuthi kubo ikude ngempela endakekho umuntu anaye la useduze naye umuntu ayefike ngaye la umuntu akathandana naye akasaziwa nalowo muntu futhi kade bahlukana. Zikhona igameko lapho umuntu okwathathwa eyodayisa ozaziwa angaphinde wabona wabuya. Enye ingane sasihlala nayo eyathathwa la sasasime naye khona enelodwa la kuClark uthathwa abelungu abawu2 bamthathe bahambe naye baqale bathi bafuna amantombazana awu2 sanqaba thina sinqabiswa yini ukuthi mina khona umuntu wami sengimbonile ongikhokhela kahle yabo sedlulile ngiyakuthi hey mina ngihamba nalaba ngizomsheba lo muntu umuntu ugcina senama clients wakhe lapha nalo ebona ukuthi hey mina ngihamba nalaba plus bakhuluma indaba zo50 ehambe nale ngane ke mabehamba nayo le ngane le sayigcina lapho sathi siyezwa ngakusasa kuthiwa kunomuntu otholakalile eseqotshiwe waba piece wafakwa ku plastic beam wabekwe eduze komgqomo wadoti manje inkinga ikhanda likho amabele awekho inkomo ayikho nje kodwa mesimbuka nje ingubo ekade eyigqokile uyena lo yabo kwagcina ilandelwa ke leyo nto ke mina ngasaba ngisho ukuthi nje ngike ngayibona into kanjalo ngangabe yabo ezona ezinye izinto ezenza ukuthi ngingabe ngisaphanta isikhathi esiningi sengihamba ngiyophanta mikuthiwa ngixakekile kwangempela manje futhi umndeni wakhe nje kunomuntu awumazi ukuthi washonaphi. Hayi phela wagcina etholakele kubo ngobani
khona bekade bemazi yabo ukuthi wakephi kanjani. But ithi most yabantu abafela ngale komaskani bagcina bengadibananga nemindeni yabo. Abanye ngobani bayayifihla amagama abo wangempela, umuntu ayifihle futhi ukuthi wakephi, thola ukuthi useyashona manje thina sazi leli gama sitshena lona kanti kubo akaziwa ngaleli gama esimbiza ngalo. Phela umuntu bethe sedakamizweni uyashintsha angabe safana naye kangathi ngisho umzali wakhe angagcina ngasamboni ukuthi uba. So manje baningi abangatholakali. So manje uthi usuwehlisile ukudayisa ngezimo ezenzakalayo emgaqweni. Uma uzwa bathi yini befune ngemuva? Omunye kwakutshena into ongayi-understand, akutshena ukuthi yena since kunjengamunye umuntu yethuroni athi nje yena since nje wabakhona nje emhlabeni akazi nje abhebhe enkomeni, inkomo akayifuni nje ngoba inkomo inezifo nje. Sona iyona into eyenza ukuthi ufuna ukubhebha ngemuva le ngoba inkomo inezifo. Ikhondom ikhona nje asiyona-ke lento engayifuni, akahambisani yena nekhondom. Kuthiwa ngoba abashadile abafikayo i-most yama-clients wenu abantu abashadile, uma nilandelela ngabe yini inkinga yalokho? Ngeke ngazi ukuthi yini inkinga yabo, mina ngivele ngisabe nje. Mhlawumbe umuntu khona angazi, mhlawumbe ufuna ukufaka sifo thizeni ngoba nekhondom usuke engayifuni, befuna ukubhebha ngemuva usuke efuna nje ukuthi nibhebha nesikhuni, mhlawumbe khona into azoyishiya kuwena ngazi. Ngakho ngivele ngisabe. Cha, sengisho ukuthi labantu laba abashadile athi bafika ibona bathenga kakhulu. Angisazi ukuthi abathenga ngemuva okuyibona abantu abathenga abantu abadayisa emgaqweni. I-most yabantu abathenga laba abashadile. Uma nikulandela lokho uthiwa yini inkinga mhlawumbe ngokubuzana kwenu? Omunye phela mhlawumbe suke umfazi wakhe mhlawumbe mhlawumbe omunye umfazi akasathandi abasayi ucansini, yazi abanye abafazi omunye kuyathi hayi baba na umbhede wakho nawo wami yabo kamereni elilodwa, bo mhlawumbe umuntu wesilisa yena usathanda ukuya ocansini yayibo leyo gcine sephume yothenga. Omunye ukuganga nje ukuganga nje mebona nje intombazana into eyisketi nje mane khale hayi ngidlule ngala nje ngibona sengimbona umfazi. Ngoba ngisho abafundisi bangempela ngibona laba abakhohlakela wangempela. Benza labo bafundisi nabo bayathenga. Incebo nje impela umgcotshwa. Ungathini lakho lokugcina kubantu abangangena ezidakamizweni? Mina ngise awukahle usubhemile namuhla. Hey, kusamele ngikubona ungabhemile, ngifuna ukubona ukuthi umuntu onjani iqhathanise ngoba yazi nje uphansi nje into yakhe iphansi nje. Uthi ungathini kubantu abangekho ezidakamizweni lo 1 minute osele? Esakhe isifundo sithini kubo? Mina ngeke ngikushoyo ngithi abangakangena ezidakamizweni bangabe sangena ngoba lempilo ayikho right kwaye mina angisathandi ukube ngangazi phambilini ukuthi ehambeni kwesikhathi kuba kanje ngangeke. Ungeke uzuqala. So ufisa abantu bekusize ngani? Ngiyafisa bengisize nami ngiyekele ukubhema, ngibuyele ekhaya ngibe ingane nami phansi kwabazali. Abazali bakho basekhona bonke? Ubaba Mama usekhona? Uyazi phone number yakhe? Angisayazi, ayisangeni manje le khona. Facebook beyingane zakini wara ayikho into yaziyo yabo mhlawumbe engabathola ngayo. I know man, Mp TV1 is very powerful. Izobafuna izibathola abantu bakeni bazoyifikela bona lapha kumina. Ngicabanga ukuthi mase befikile la kumina sizokwazi sixhumane nabo. Sikusize ngendlela ongasizakala ngayo. Siyathemba mhlawumbe nabantu ababukayo lo hlelo bakhona bazoba nesihe
bekwazi ukuthi bekulekelela nina bendlondle nophapha ekhanda uma usukwazile ukuthi ubekezele wabuka wezwafika la siyabonga kakhulu siyacela nijoin i-membership siyacela ni-subscribe ucindezele nebheli yokubeka emathubeni ukuthi kuqanqaze insimbi noma nesiqephe esisiposayo mina njengoprofessor umfokamkhize phansi kwanongoma isigodi ethapho umthetho ohlangothi nakamandlakazi eyami indlela iyaphela khona la siyabonga kubantu asebethe basubscribe sinama-subscribers amaningi manje siyabonga bafowethu siyacela nje makukhona amaphutha enibona silokhu siwenza nisibikele ngendlela e-right ukuze sizokwazi ukuthi nathi siwalungise ungaqhamuki usukhuluma ngathi wehle esihlahleni usitshele nje ngendlela e-right etshengisayo ukuthi umuntu omdala unomqondo ukuze sizokwazi nathi sikwamukele ukuze sithuthukise uhlelo lisale kahle.